o te whawhelo, e te whoi tatu o tunu u Samoa le nei tai au fau, au tatu wanga i te whoi le nei weekend sili na tāua i le whamana tuina o le fio mai, o le tupu o le pepe na whanau pete le ema, ia olo iai whoi nei tatu tala pupu ia, so soani mo oe ia i le winga o le Christmasi. O le luka lam tāpu mo mua whau pe tautu furufaa, o lo iei se whau punga wha peili whanau mai o Iesu, o na whai atu ai lea o Maria i le angelu, a wha pe whea le mea nei, a wā o te le iloa se tane. Ina o uma o na tau atu le angelu le mea o le atupu, o le a whaia le atua i le teine le tau pou le nei o Maria, o na whesiri le o le teine, o i wha pe whea o kupul ngā mea i a te au, o au o se teine tala vou o te le iloa se tane. O le whesiri le a Maria, a si whalongo la, o na ta upul tai au le nei, e whapea, e mawhai o na whaatupuina e le atua, pe whaia e le atua, so se mea e le mawhaia i o tatou mawhauwhaunga. You know o le atua, o ia na whaia mea uma. E au tūla le tai au nei whapea, e mawhaia e le atua o na whaatupuina mea tatou te le malama mai. God will make it happen. Mea fo i le paso i lo mawhauwhau. You know o le atua na ia whaia mea uma. I le amatanga tu spa ia whai mai, o le atua na whaia le langi ma le lalolangi. Ono winga, na ia whaia ia mea whaitino mai le ai o se mea. O le atua fua, i le ai se mea e whaingata ia teia. So, il tu spa ia atofo, o le ta ua so o le upu, e le ai se mea e whaingata i le atua. So, o le sona lai le nei tai au, le nei Christmasi e tusa ma le polo inga na whai le angelu i a Maria, ma whai foi na whapea mai a te tatou. E iai tei me whetalai mai ai le atua, i se mea e ma whaionga e whaia e vi i ai le atua, pe fia whaonga e le atua lo uolanga, so se mea lawa e vi i ai le atua. Al whalawe lam, o le tele i o tatou whesili, a kongu whai ki whapei fo pe o Maria. Ia, whawhewheo na tupu le mea, ia o ai o ngei, o ha ngei e leo se tangata i longa lo tangata i o le ainga nei fo i leo se ainga makaukia le nei ainga o ha o te sau se mea sili lo na mawalalo whawhewheo na tupu se mea le lei mai atea e kele tei me whita lai atua i le atua i mea na te whaia i lo olanga ai onga o le li miti o lo mawhauwhau i a te oe o le mea whainga luenga e mafu ai o na ngata lova ai i mea mawhai o na whaia le atua i a te oe mai foi lai a Maria na ngata lana wa ai i a te ia whapei fo wana o ia o se teine tau pou na te le ilo le tane le mawhai na tupu se mea ese mai i manatu whal tangata ai whai mai tala le angelu e mawhaia mea umai le tua i lalo ifo e ki kau whapunga whapena awai le ai se mea e whaingata i le tua so a whailau e manatu whapena i le nei Christmas ai longa e tupu se mea le leiatea ai longa e fia whaonga i le tua wa ai foila pe o Maria remember ina usau le angelu fai aku ia Maria fai mailo Maria fa feona tupu se me fa pena fai mailo al tala le angelu e fia ifo le nganga o le tua i lunga i ati oe e fa malu mai le sinis le nganga o le sinis ese i lunga i ati oe o nga kupu aile o le mele na fina ngalo aile atua o le alii mai le langi o ile manava o Maria o le fatu na au mai le langi e ala ile nganga pa ia wa fio ifo ma fa of ma fa malu i lunga o le tau pou nei you know o le mea lava na whaia le atua i a Maria o le nganga na mafuai o na tupu le mea e fōringa mai whaingata e whapena foi o na tupu i ate oe se mea whaingata i lo mawhauwhau e le kupu lai lo manatu ai tupu i le nganga o le tua e fisosrangi i ate oe te whalongo lai tala Maria whai mai le tala Maria mai i le unga e whai upa tolsu furwalu whai mai le tala Maria ia whaia i ate au e tusa malau a fionga so kilo e li whapea mai la Maria ia whaia ia i ate au e tusa malo umawhauwhau pe tusa mau mana tunatunga pe tusa malo iloa pe tusa mania uanga waa e whai mai e tusa malau a fionga e whapena fo kako ke usita ia le mea whetalai mai ai le tua i o tata wolanga e tusa ma le finangalo le tua ai aue ke mawhauwhau whatau waa i te oe a whetalai ro le tua i se menga ke whaia i ke oe e whaia lawa le tua e tusa malona finangalo le tua
whaonga i mātou so se tasi o lo mawalalo na mawhauwhau e te whaonga ina i mātou mo lovi inga o na o lo suafa Yesu. Amen.